En février dernier, certains Kurdes, à Souleymania bien sûr, ont exprimé avec courage et espoir des aspirations très similaires à celles que chacun regarde avec admiration aujourd'hui se développer dans le monde arabe. لە مانگی شوباتی ئەم ساڵدا بێگومان لە سلێمانی هەندێک لە کوردەکان بە جەسارەت و هیوایەکی زۆرەوە کەشێکی ئەوتۆیان دروست کرد کە هەموو کەسێک بە خۆشحاڵیەوە تەماشای هاوشێوەی ئەو کەشە دەکات کە لە وڵاتانی عەرەبیدا سەری هەڵدا. کەشێکی سادە irrépressible et universel à la liberté, à la justice et à la dignité. ناتوانین سزای بدەین یان قەڵاچۆی بکەین. تینووی ئازادی و پەرۆشی دادپەروەری و عەوداڵی سەربڵندی و ژیانن. Fidèle à ses valeurs, la France n'est pas restée silencieuse devant la dégradation de la situation des droits fondamentaux. فەڕەنسا پابەندە بە بەهابەرزەکانی. ناتوانین لە بەرامبەر ئەو پاشە کشەیانەدا بێدەنگ بین کە لە مافە بنەڕەتیەکاندایە. Quel que soit le pays, Monsieur Saïwan, il n'y a pas à transiger avec le socle même des libertés individuelles, d'opinion, d'expression, de manifestation pacifique, rajoutait Monsieur Juppé. ئیتر ئەمە لە هەر وڵاتێکدا بێت ئێمە لەگەڵ ئەوەدا ناگونجین کە بنەمای ئازادی تاکەکەس و ڕەشنە و ڕادەربڕین و ڕۆژنامەنووسی و خۆپیشاندانی ئاشتی خوازانە ڕێگەی لێ بگیرێت. Il n'y a pas à transiger avec le respect de la dignité due à tout être humain. ئەمە شتێکە چەند و چوونی پێ ناوێت کە مرۆڤ پێویستە ڕێز لە خۆی و کەرامەتی بگیرێت. Ces valeurs universelles, défendues si courageusement par les peuples de toute la région, sont celles de la France. ئەم بەها و بیرەمان لەلایەن هەر میلەتێکەوە بەرگری لێکرا بەها و پەیڕەوی فەڕەنساشە. Alors, de la part de mon gouvernement, Janabi Sarok, Monsieur le Président, کەواتە ئێمەش لەلایەن حکوومەتی خۆمانەوە جەنابی سەرۆک au moment où la jeunesse du monde arabe retrouve enfin sa liberté, لەو کاتەوە گەنجانی وڵاتانی عەرەبی ئازادی خۆی بەدەست دێنێ، je souhaite dire que nous sommes toujours aux côtés du peuple kurde, à vos côtés, comme en 1991. ئاواتەخوازم پێتان ڕابگەێنم کە گەلی فەڕەنسا هەمیشە پشتیوانی گەلی کورد ئەکات وەکو ساڵی 1991. Et tout particulièrement aux côtés de votre jeunesse qui rêve à un avenir de respect et de liberté. بە تایبەتیش پشتیوانی گەنجانی ئەم گەلە کە خەون بە داهاتوویەکی سەربڵند و ئازادەوە دەبینن. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites. پڕ بەدڵ سوپاسان دەکەم جەنابی سەرۆک بۆ ئەو کارانەی ئەنجامی ئەدەن. Je vous remercie de faire honneur à la France, à notre consulat général et à moi-même en venant chaque année participer à notre fête nationale. سوپاسان دەکەم و شەرەفمەندم بۆ بەشداریتان لە ئاهەنگی نیشتیمانی فەڕەنسا. Merci, Monsieur le Président. I would like some words. ژیانێکی بەختەوەر بۆ گەنجەکانمان دابینکەین. ئەبی هەموو دەرفەتێکیان بۆ بڕەخسین. بەڵام گەنجەکانی ئێمە و گەنجەکانی هەموو گێرانی تر ئەگەر ڕابردووی خۆیان نەزانن ناتوانن ئایندەی خۆشیان بکەن. Bien sûr, c'est pour ça on doit prévoir un avenir de choix pour notre jeunesse. Mais malheureusement, il y a une chose qui est très importante que je dois vous dire. Si les jeunes ne connaissent pas leur passé, ils ne vont pas pouvoir prévoir l'avenir. ئەگەر خەباتی پێشی 20 ساڵ نەبووە و خەباتی پێشمەرگە نەبووە چەند ئێوە یارمەتی ئێمەتان داوا ئێمەی مرۆمان نایە. Bien sûr, s'il n'y avait pas tous ces luttes, il y a 20 ans, s'il n'y avait pas tous ces luttes qui se sont passées dans l'histoire, on ne serait jamais arrivé là, on ne serait pas là, et même si vous avez essayé de porter soutien, on n'aurait pas réussi. لەبەرەوە ئێمە زۆر بەپەرۆشین بۆ گەنجەکانی خۆمان، بەڵام لە هەمان کاتیشدا نابی گەنجەکانی ئێمە لە ڕابردووی خۆیان لە خەباتی پڕسەروەری پێشمەرگایەتیدا دابخشێت. Bien sûr, nous sommes fidèles à notre jeunesse, mais par contre, la jeunesse ne doit pas oublier les luttes des Peshmerga qui sont eu lieu. من دەمەوێت تاکید کەمەوە کە ئێمە سوورین لەسەر ملەت ئێمە بێ ئازاد بی
Je veux insister que le peuple doit être libre, abbiamo dato مؤسسات بي que ce pays ce soit un pays des institutions de l'État, یاسا سرور بی que la justice doit être supérieure, و همو آزادی یک دابین چاو دابین دکری لچوارچوه یاسادا من فیلم وایا نه ولا اروپا و نه امریکاش باوروا کم رای گردن در و چوارچوه یاسا هیچ کسی یاسا پیشه. bien sûr, nous donnons toute la liberté dans le cadre de la loi ou de la justice pour toute la jeunesse. Mais je crois aussi dans votre pays, vous empêcherez aussi la jeunesse qui veulent transgresser les cadres de la justice. دمه سپاسی خوبی فرانسا کم لأروها امریکا و بریتانیا و پیمانان دوستان حل نواتویی که و C'est-à-dire c'est le peuple qui va avantager. جایی که در امیادتان ده پیروز دکم و زور سپاس. Encore une fois, je vous félicite.